fat fo ile tino mo tapo inga le nei tula le uli tala mo la no tapo e mai mo tala tumua o te talo mori le tulangi le Pasifika mo pope Francis ya ta fia tinga ina per for mai tulanga lolo fola le minsta le powerful mo tinga tala tele la tu sai ye tinga te tula fono talonga tu te liuma no le la pir fasma lo to sanga o le matua a fo bayan e fala terreno ni tala o le te yulo le kale si ka kolikolo ye pestu nga tinga ina ono afianga le pneumonia o failo afianga ona fatungao o pope Francis e valsu to sanga o soi fu o silia ne malvaso talon ta fier fal mai al Gemelli Hospital in Roma mai la sufa o February ono afianga lo mama ta ave mata tai le kale si ka koliko te lu mai le wa fisu tolu ma tilo ia se pope pido silia tu le ona solonga le leia na fatinonga na iloisio tai le kale sia muatu il tala no le mata upu tau swing o le tau ma vaengo femalanga ingam palia le vaengo tala le Vatican News o le soi fu le popolo ia lava stulanga tingaina ai o lo feololo e rusai mas fam talanga le official fam talanga ale the Holy See Press Office o le rifa pitoi tapo inga ma fai anga senior Dr. Nick Thompson ta ia longo le proclame le tio ni Sila Pacifica Waves o pope Francis lo lotto tele no popole winga il stao le Calesia il Pacifica o le tapo inga fare ka koriko e ave lava ma tapo inga ma puri e tanga tapo il Pacifica sauke ile tulanga e piona iai ia Latina America ia po o vaengo Africa e piona ave ai ma se tapo inga e malo sitere ai Paria Thompson e pau moto le Pacifica e to tele iai tanga te lotu ka koriko le Kiripas mani Caledonia Samoa pe se male 2% o le faitoa fa o le tulu e tapo e ka koriko a ia toro au tero nei e foringo mai e iva pasene ma ua mori karstanga o mai mo le ngase o te tai o le ka koriko o te ngata whainga runga i whano loa masui o te ngata lau tele New Zealand e reo toe mamao ai o lato maua le tele atu o le pao ai lato te tau fia masai ste i te ngata lima tanga vale e whano loa vale au ngā oi I lalo ai e inga o le malo siato o le pao e tuina te ngata lau tele po si teni e pio na iai le malo anga o le Herald o le aso o iai le wha moe for folai le malo ini vai ngō fuafuanga e taula iai le mimilo ese o si iti o le ngoi I o loa o le loa e pio na taro sanga ina e lana kulupu wha minista fau tua sa wha vaina iai ulai e tau fo iai sori ngā tula pono o le ngoi o le loa e iai le malo anga o le minista o wha masnonga Paul Goldsmith o le tamatai minista lango lango Nicole Maki o le ala ba ilina lo la whanau nonga e teu le tula pono sori ngā tula pono o le FEB salau o tutasi ina ia whai ngō fia au whai ngā luenga o whanoloa ma tangata lau tele ona whatino ia sais te ingo tangata stichening ia pole citizens arrest o le ama whai ona la tu tā fias tangata whasol tula pono ste ia taunu atu ia leo I lalo le tula pono o ye nei o le whai o ste aitu aingo sais te ingo sticheni ai po o le tā fio fios tangata tula pono e paule teime me whai ona whai o le paule iwa I le po mare ono I le tai au e ia le marama anga o le tau se o loa ngau ia ma whai ai o na whai a se sa sainga mo ti teni e leila roifo ma le afe sa la Wa whaalia e vasa Fia Collins le whare tua o le sui o le pāti o le Greens ua maliu whanana e Feso Collins o le ata tusi fau o lo nā li e wha amanatu ai oia ua ave nei ma fau ma le fia fianga mo ia ma le la whanau o le ata tusi ta whaalau roa le sofua e peo na tusia le pāpui tele po le wall o le nofuanga tele mo tulanga o taavale ina mangalo Ronwood Avenue I le taulanga o Manukau. O le ata tusi o whanana sa taula muai le whalabu tonga o atinae a le eke panuka development au kilani lea sa tau awa ia I le whona whaatonu o le loto whale a le Otara Local Board le masin taluai o whanana sa palasi mamaliwa ia February le tausanga mawai au ia tu tau tulinga su tupe mo fala tonga so soni mo le mawai so vai mama mo to mai Pasifika ilan fam talanga sa awina tu le jori sila Pasifika ta failo e vasalo na nganga fa tai mo le ata I falia wala ngona lo la tu nganga fa nga itia ma o le ata tusi o se fa manu yanga mo na inga ta ia avelan fa tai ya Charles ma Janine Williams tusiata ta la fu matusiina o wha maonia pui ngā whawhitani sila, o wā tau e tolo saine o ngā sami ngā te whare Australia.
wa ngai atu nei te tonu o ngā sami o te mau ainga e pule au Australia ili tai o nei. O nei waa sa ia ngā tei whare Australia te lumai le vai asu te ruai. Whaalia te whita. Sa lato tilo iai, mai wa atau ale HMCS, le te kaha a New Zealand ia male wa le helikopa. O lo ngā lulue, ia le whita a New Zealand ma Australia, mo le mata tuino nei wa atau. O le vai asu te ruai sa lipo ti ai le whaio whate te ingo por whanamoni, a nei wa atau sa mawhoi na tue suia, ia la waa o whai ngā malanga walele. O lea ngā ioi ngā whaina, i le nei tūla rangi, o whaari ai e la tue whapitoi whainga whaporikiki whawamalo, o le fia whai loa le e saina o na power, ma le manao e iainia na whita i le Pasifika. Whamaro ruat. I le mai ai o vai aso le tuai, ma le le tāra whea ngai, ia e po le fo le tofo me ai mo tomi kia onga. E lua ia o ngai au kilani sifo. Sa maua se la tōlua ia wano e tala no ai, i le tangata tonu mari kulupu, o lo ngafa, ma le porkalamo me ai moa onga. O le a onga le Messi Primary School, sa la tu maua ia me ai o le Pizza Pit Wraps, ai po o sa ngisi, mo le iwa so mawai, ma le a onga le Lincoln Heights, sa sa palaya me ai o le butter chicken, o su te siaso. O nisi ne yo a onga wafia i a onga, i te tono le tunu. O lofta ia in whawhita au le porkalame. O fola sia le whainga malo so whatasi, mo le whasa oina le se lau tosu miliona tāla e tu sanga. A o tu maulawa i tūlanga o Nitureni, o mea ai mo le ola malo oina. A o le aso naivo mea ai o le Peter Pet, sa astu palai, mo le a onga le Messi Primary School, tasi le tūla sa tuai le tilivai, ma le mea ai o le aso, o ese mai ai o le chicken teriyaki, ma le raista. Ai pekai, e na o le tasi le mea ai sa whamauni o le halala meal, le mea ai lalo te tununga musalemi. E ula vai 5 futa mai tia onga e pau yo mea ai whatanga ona aiai. Whaalia Bruce Barnes, e pau le alofanga sa aiai, o sawi misi ham, sa toe apa ye la onga e sawia, mo ia te mai ke 5 fulu. Tusa le marifita lau walsu tala le onga sa whaguai. E ula va o mea ai o le solua, o le moa sa whailo ai o le halal friendly, ai e leo whamaunia, o mea ai patino ia mo tamaiti musalemi, o rana winga, e le mawhaira lato aiai. O niki o tamaiti sa lato whailo le leito New Zealand, o se mea māneia sina swinga sa aiai, mai mea ai o le pika peka, o sa ngisi. Tā longa o le tamalongolongo ao le All Blacks, ma nonu awa ia tunei le kalapura kapia le RC Toulon, e wharani, i se whaate inga le tue te liu le tā longa, e le whaali ai le kalapu, o le tau watu o le tau le leo whasulua tau sanga o se tamakaba. Tā whaelo ai le upenga fitu se inga le exa le kalapu, o whaau ngā le kalapu ia tūla fono, o le tapaina leo se tama mo se pupu, e kava mo se isu o le mpana avanoa, i le le roifo le male tōna masina. O nono, se lau mal tu ta'alonga sa ta'aloai mo le All Black, whaalua na manu malo le ipo le rorangi, lua fe sutasi ma le lua fe ma le sulima, sa ta'alo mo le kalapo le Toulon, ma le lua sulima e o le lua fe ma le palu, ma le tausanga e lua fe lua sfulu, i le lua fe ma le lua futasi. O le kalapo sa ta'aloai nei, ta'alo lata mai nei, o le awa le San Diego Legion, i le ta'amo le sanga le Major League Rugby a Amerika. O toi tau nu mai nei whanua ia la lupe sori ai la ori Joseph Parker ilo na ainga o kirere nei. I le mai ai alo na manamalo ia Martin Fakole i le tuioti Saudi Arabia whai ngona vasto. Mai a whaali ai i le televisa New Zealand. Uona au tui te liu le maia i se pavem whai ai. Ta whaali e Parker i le televisa tasi. E le imasona i lopo oili isi ana panga o le ala fusu. Ai ua marao e wha wau ona tuleni. Ina ua toi wha pose ona toi wha au i tua e Daniel i tupua. Sa tu ela te fusul champino no langi pa mafa IPF lo ia umia sa na nati ai lo na awinani ia pakole ai sa na o tasili ta mo sanga mana se kono ta mo sanga lua ai umar fus anga o le pula paka New Zealand David Higgins sa ia fa tas ma paka fainga malanga sa ia fisiring ia sa o le mai o te poa ma paka no silingia no na ngona ile mai pa po se te poa ai sa ia tali ele se na ti lo a tono moni atono fo ele moni tone e fali ali servise ina usilingia po se mana o to fusu ia sa tali e fu le meu mana na o tangata
e fua ia ila tu e whaalau terina whae pelenga. Ma le pulo fusuanga i Saudi Arabia, Turkey al-Sheikh. Ina mai ai o lea manu malo, sa vavana whaata oto i le lu i a paka, ma i awina toa isana avea i mor sampina rolangi le panga mafa, Alexander Usyk. Ta ia vala a waipo, wai se isi ona panga. Ma a whailai manao i Usyk i sana panga i lati siva, wa manao i pusu i a te i sampina rolangi. Ai wa te ena e le tama Ukraine leo tu vala awa paka, i rona whaalias whaata tanonga ma le boxing king, e manao i a Daniel Dupois, e avea Malaysia na pusu anga mor sampina. Iai. Ua piki nei le au le kalapuliki o le Warriors le New Zealand mo lana talonga mo mua le tamarasanga o le NRL is the Las Vegas, ma le Canberra Raiders, e whai unga o le vasa nei o Chance Nicol Klokstad, o tu maupea le open numero tasi o le winga, o rauta tu i vasa sek, o whaase ese ma le onga de tonu ili tulanga wingi, o Chanel Harris Tavita, ma Luka Metcalf, o le ata alo so i le afa, ma le first fight. O le aula le Warriors of Iflia, Chance Nicol Klokstad, taine tu au piki, Ali Lea Taua, Adam Pompey, Rota Tuivasa Shek, Chanel Harris Davita, Luka Metcalf, James Fisher Harris, Wade Egan, Mitchell Barnett, Kurt Cabewell, Marata Nukore, Aaron Clark, Tamai Fayetsu Inga, Dylan Walker, Jackson Ford, Dimitri Vaimonga, Likahala Sima, Ofaleo Leola, Sam Healy, Demare Martin, Eddie Jeremia, Pantia 4, ma Edward Kus. Talanau le yas, iai peleanga le leo le slesi, so is boia, moleso.